eningizimu enyakatho eMpumalanga eNtshonalanga lakufikela khona lelikhasi lelingumsakazo lamba imbili eSwatini kanzi liphindze lisenzabatha kamoya nenzabatha zefen ngokwamo lesibongo sami angihambe ngethona lapha ngihamba nemgcojo kaNkuluNkulu ngihamba with the great prophet bavusele ngikaNkuluNkulu. Moloyi, thank you very much my brother. What an opportunity. Namhla ekuseni kube noma namhla kulelanga lamuhla kube singaba nalesikhathi esihle kangaka sokuthi sitawuhlala embukele nje lamakhasi amakhulu kangaka iswazi nepage like umprofeti lamadimoni. Nje mbukele ekhaya siyakuvusela ke egameni lenkosi nge umprofeti wakho lo umprofeti lamadimoni egameni lesizamamati kakhulu labanenge emakhasini. Nawubukela lo msakazo nake uyathi ke ukuthi kusasa ngiyo i1-on-1 lenkulu lapha ya enzaweni ekuthiwa spiritual life edit prophetic church embekelweni la khona ke kunemgcojo kaNkuluNkulu khona mina ngiyakuthembisa 11 ekuseni uyatholakala kule yandzawo wena kwakho nje ukugijima uye lapha embekelweni uthi ngicela kwehlela kujiya khona emakhumbi bese uyabuta lapha lisondvo lemprofet village batakulayela bese uyafika uthi amkhanza khona lekufuna nje ukwende kuphela shaya manje ukwathi ukuthi ubhalise and book this special appointment bila kenge busy fanana prophet singena izabeni lenkulu la umuthi udulile prophet. Umuthi udulile Moloyi. Umuthi udulile. Umuthi prophet udule ngendlela yokuthi umuntu angalahlekelwa ngisho sibaya sonke ayoloya umuntu. Moloyi indzaba lokhuluma ngayo inkulu kakhulu. Siyibonile imithi yabe yathiwa ukuthi ifuye kakhulu. Yathiwa ukuthi icebe kakhulu. Kepha le mithi namhlanje lasekwasaka ukuthi inzala. Indzaba yini kuthenga umuthi egameni lenkosi. Namagama nje washo ukuthi umuthi udulile. Ngiyo kanye Moloyi. Uthengelwani lo muthi prophet nasuka nje lo muntu lapha athinya lo ngiya etindumbeni ngiyothakaza ngiyofuna umuthi ihloso yebamvini Moloyi kahle kahle iBhayibheli lithi in the book of John 10 verse 10 lithi lisela kutelela kutawukweba kubulala nekubhubhisa egameni lenkosi. So umsebenzi wemthakathi Moloyi umthakathi kahle kahle ingcebo Nkosi yami abasangiva ke emakhaya sokuthina umprofeti ngoba ingcebo ngumuntu lo serve lo munye umuntu livaka so ke mangithi I am a man of God ngingcebo yaNkuluNkulu yes ngingcebo ni serve nemthakathi na ingcebo le serve Satan noma iagent ya Satan so lo muntu lona agent lakufunako kepha wena lokufunwa ngani no Satan umqhashi wakhe yamlandzelayo so uthola iorder lo muntu ukuthi wena manje ngifuna kubona make Dlamini ahlupheka no matter ukuthi imali ingenani lekhona ekhaya noma lehlala abantwana bangafunzi bangabe make Dlamini afile taba njalo futhi manje lento ngoba prophet lese ngikunotisile ukuthi bantfu labanamndenini noma M17 kungaze kube nento nje kungathi mhlambe kuyicompetition ukuthi loso sesomfati lo ngasimuhle lona ungathi bathi batampromote kusuka lento lesithiwa ngimona bese lo mfowena njani prophet soyahamba uyakuloya angithi Moloyi lendzaba ithi kahle kahle Sathane nasezulwini ligama lakhe bekuthiwa nguMonase so umona originally usuka kuSathane so umuntu makadalwa emhlabeni udalwa lemvelaphi yemona so athi angasinziswa akholwe bese lo ngumona wenganywa lomoya waNkuluNkulu lo so leBhayibheli bese lithi ke unganya luthando loNkuluNkulu leBhayibheli bese libeka ukuthi luthando lumnene luthando ngosiyami egameni lenkosi so umona wenta ukuthi umuntu akagcina bulala ngoba umuntu unalokuhle. Because nebamfu labaselo bang understanding besibukela lenye ivideo la khona when deliverance khona and I see comments where people bathi hayi lento lena yikho skeshi lesi uwasaccept lama actors maya actor kahle prophet chaza nenzaba ye deliverance ngoba sebayibonile ukuthi la khaya la kwentiwa i deliverance la kukhulwa khona abantu manje indzaba wena Moloyi lapha ithi thina lapha ebandleni sikhonta with people labasuka from different regions labasuka from South Africa labasuka from lamanye amazwe beke labandleni egameni lenkosi so lo mbuto wami uthi labantu abangaka ngabe ngibathenga ngamalini inkosi yami uthi bathi batongekthela le deliverance egameni lenkosi ngoba phela umuntu ngamthenga bemunye ungamthenga babe babili so labantu abathi indimbane lesibadeliver ngoba khululeke ngabe sibathenga ngayiphi le mali egameni lenkosi
so Moloyi besikhuluma lapha ngendzaba yemona so lapha nje Moloyi lokunye bakhona ngilabanye nje labo lesilabo kulomkhakha lokuthembolo baphethwe lento lengimona lento le yababe wabo Sathane egameni lenkosi so ngithi Moloyi mina I deliverance ngake ngasho ngathi mina when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase manje mangisho njalo ukuthi Moloyi ngikhuluma nje slogan nje into lengayadi ngoba Moloyi lenza ba anointing akanga ngasho ngathi le anointing yinto yoniketwa yona lento na iba nakuwe wathinta umuntu automatically lo umkhola kwaSathane uyayibona indlela yokuhamba ngayo so ukubona khala khona ngithi mina nala bathi nje manje lapha kuya ethwa njani asinjalo ngithi come and experience God emandla kaNkulunkulu empilweni yakho your life will never be the same again lo lokubona konje lamva kwethu kwendeka ideliver soba kuphithitela ubona nje kukanje kwendeka lento lentiwa la ethwa la soskeshi umprofeti ubeka abantu tandla abadeliver ayakhuluma ke lama demon prophet now they start manifesting manje labanye asikuveti for the reason yokuthi basabuyele emuva kuletha inkinga basabuyele emakhaya labanye bashusha bomaketala ngivile nami yabo bishop prophet of God now njengoba imabandla atshalwa neba prophet babatala labafundisi bayaqhotshwa netindumba tiyanza mathwasana yanza line dosela kuneba labashisha ibhenjini baphethe impahla baphethe bafuna koloya umuntu prophet of God Moloyi lapha sike safunza indzaba sinawe la egameni lenkosi ngicela siyifunze again asambe soyifunza prophet sifunze Moloyi umuntu afuna ukuqalekisa uthi lo mbhali lapha lo Numeri chapter 22 lo verse number 6 uthi lo mbhali lapha manje kodwa utengiqalekisela lesive ngobe sinemandla kakhulu prophet of God uthi kumbe ngingakhona kusehlula ngisikhiphe lapha even lami ngiyathi ukuthi lababusiswa nguwe bayabusiseka nalabo labaqalekiswa nguwe bayaqalekiseka Moloyi lenzaba Moloyi sifuna indzaba lapha kuthiwa bekunesive saNkulunkulu lekusive sema-Israyelite twasa kumeGibhitha basaye eKhenani bebathi awendlula eveni lema-Amoni neseveni lema-Mowabi sekuthiwa ke befika basendlula kuma-Amoni balwa nema-Amoni kamadima bawehlula kuthiwa ke lesive sema-Amoni besonzelene nesive sema-Mowabi kuthiwa lenkosi ma-Mowabi lekuthiwa nguBhalaki yeva ukuthi ama-Israyelites ashaye ema-Amoni ababekathisweni kuthiwa lapha bekunemprofeti lowatiwako la kulesive sema-Amoni sema-Mowabi kuthiwa lapha Bhalaki wasiyamcela Balamu wathi Balamu uyatiwa ukuthi ulukhukhuva lwalenzawo yakithi le siyathi ukuthi umuntu angathakathwa nguwe uyathakatheka umuntu angabusiswa nguwe uyabusiseka futhi ngiyacela ukuthi ke manje ungithakathele labantu laba kuze ngitabe ehlulekisa yembukele ekhaya indzaba ibuthakathi into lekhona into lephilako lokuthi nje manje umuntu wena uyaphakama kunaye wena usebenza kahle kunaye ukusukuma phasi ahamba enyangeni ukuthi iloye wena kuze wena uhlupheke yena phakame egameni lenkosi mhlawumbe nje wakhe umuntu lapha ekhaya wakhe kahle kuyabonakala kunemuntu nje mhlawumbe nasekhaya emndenini wakho nodakulo uyakuze ukuthi wena uhlupheke uphakame yena ngicazwa ngilendzaba prophet la ithi lenzaba manje kodwa uthe ngiqalekisa lesive ngobe sinemandla kakhulu kunami maybe wena unembona lo smart kunalo muntu yasukuya umloya siyamloya ngobe ungcono kunami umbela lakho nje wamdala asmart esikhona lapha afunza kahle lamhla usathi kwentekani mhlawumbe kwebulibhule emva lakho layothakathwa laloya wabuya wathi uyalifunza kwavaleka emehlo watimatibane yini indzaba ekhayemone ekhaya wathakathwa wavalwa hayi lalela nokuchazela nangabe unguwe lesikhuluma nawe uyeva ukuthi wavalwa uyeva ukuthi Timothy kwathi hambi kahle uyeva ukuthi wawuphumelela bhizinisi yakho yaseyaphela umshado wawumnanzi uluju namhla sewumunye ungathi lilamula but naku ngidaqala kuko umprofeti kaNkulunkulu ngalesithathu kusasa ukhona la uyathandazela so nga11 ekseni nangemgcibelo nga11 ekseni ukhona ethazela nangabe ufise kubane 1-on-1 after church ngiyaqela shaya kule nombolo leti manje
and book an appointment in Downtown so one after church for you one-on-one. Ungulu utabe sikwendela umusaba showing up is an act of faith. Kulenza wena usuwaliqhibila. It's a put aside mona. Hayi usuka nini matho. Emono lenza bayimona into lekhona. Kahle kahle umthakathi umuntu lo ngomthakathi umuntu lenhlitiyo lembi. Umuntu lonemona lomangalisako. Lo munye uza ngadwe agadwe la kuthiwa inhlanga mona. Hey Nkosi yami. Inhlanga yenta ukuthi umuntu umthakathi akakaphoqi ngalutho. Ithi ngaluma nje lenhlanga. Yalu ingazilume nje awukhona ikulana. Kuthiwa gibela imfene uyoloya. Hamba umloya lo. Ingase nje lume inhlanga ngishebe ngalo ha bakakhanda ugubha umgodze embondle bantu ufuna kufaka umuthi ngoba sekumi order lehamba ukufaka umuthi ngoba even lebumnyama ke babukele emakhaya akusentshe kwenzele ngicabanga ngayo lapha kune order lebekwako lapha makufuna kuyothakatha makufuna ngivuka ebusuku ngiyavukwa akulalwa kudlalwa lapha so kune order lebakhona ngoba nje wena maloyi sisakhuluma kune couple nje lapha ekhaya lo muntu awufakaza lapha basashada nendvodza yakhe bekumnanzi kakhulu bahamba babamba natandla bantenda bamphathela sikhwama lo babe Nkosi yami into leyo uyenda embi kwebantu mhlawumbe embi kwabomzala wakho embi kwabo aunt embi kwabo malume bayabona ukuthi hey bayibaphila kahle bona baya Nkosi yami lo mnye uyasho ukuthi mangaba ngimane kube ngumntwana nami nje lophila kahle kanje lo mnye mhlawumbe babekatha ngakhahlela litshe lo make kuthiwe ingcesidala ivuka bamsuse litshe namhla sekuvele kuthiwe awuliboni lelitshe uyayibona efana nale ngoba impilo ayisafana nayitolo so those things takha lesilwane echafu kebantu esibethembile bazibasukumele phasi bayosiloya namhlanje umshado wakho lamhla uyimesi kanje imona ngoba nemona abantu ngephandle emoloyi bantu banenhlitiyo lemhla ngephandle emoloyi ufuke ngami so wena uphilele impilo nawe out of excitement embi kwebantu kwakheka silwane phakathi bakusumela phasi bakuhambela namhlanje impilo ayijabulisi umshado uyafa indvodza iyakushaya ayikuniketi nemali ayibuyi nasekhaya inatha tshwala ilenza umukele ekhaya wena wenda tinto takha silwane ngephakathi kwemuntu ngoba umuntu unenhlitiyo lembi unenhlitiyo lembi umuntu nziyembukele ekhaya noma sekunjalo kepha ungesabi lutho ikhona indvodza lengetuluke bathakathi lengijehova igama layo lesigqobile egameni lenkosi ukuthi noma ngabe sekuvale kwani siyakhona kuvula noma sewufake phakathi kwemanti kwemhlabathi siyakulanza sibuye nawe ngalamandla lesinike tona lana ke embekelweni spiritual life and kunendoda isikhiya nje kuphela letawufika ivule la kuvale khona umthakathi phela they don't call him ihlula amadimoni for nothing man lo mgcotsho kaNkulunkulu ulwa naleli demon nalabo mantindane le tintwane labakuthumelela to ingakho abantu lapha bese bayakhala le demon lifika likhale la nzawo le ngibona lo mnye babe beketela isontweni this ile Sunday lisuka kiyo ubona lapha abantu baya manifesta lapha nanga safuna sabona kubaleka hayibo siyabaleka bambona sohlisa ngane ngelibonzo letida ubhekane bayamba basubalekela uthi sengisaba ngiyaqala ukubona nje yabona so moloyi lapha moloyi kusechibini unganyathela la moloyi ungena ngephakazi nje noma ngaba sikabekutandla thina uhamba sophulukisiwe le ngitenda sa Jesu ngoba phela lenzaba deliverance ibona kuye Jesu qobo lakhe prophet of God kunjalo moloyi ngoba kusiwa nakafika lo mnye umntwana wa le demon lamdlisita wadlubuzeka kabuhlungu phasi violently Bible show njalo silamuwisa violently le demon lenza moloyi ithi lapha emagadala kuthiwa lapha kunalendvodza bese ihlala emathuneni Nkosi kuthiwa lendvodza beyihlasela itinkulungwane tindimbane temadimoni ingasaye ekhaya kuthiwa beyikhunga ngemaketani wadzabula egameni lenkosi kuthiwa Jesu yefika lapha emagadala mayimbona lendvodza ngathi abengabona lendvodza bekabona lamadimoni ngoba ngiwo la bese yahlaphanela kuthiwa lamadimoni asahlaphanela athi usikhiphelani abejesu angasho lutho nokumbona kwawo nje le-contact najesu amadimoni usikhiphelani la ngoba besihleli kahle egameni lenkosi ngako ngemasilapha thine nentipho nje ne-contact nemuntu lo-possessed lokuthi evele the heat
lamadimoni amlahle phasi Yeah. khuleka kwakhe umuntu ngoba nawutanje Sunday bowazi utawufika kuqala livi Yeah, yeah. ngoba utawuqala shumayele kuqala Yeah. akayi kusakayibona ledimoni uyabona but masakaqedile tabe seke uyaprofeta phakama level molweni nakaqedza nokuprofeta no because the prophecy without solution is a problem manje indumba molweni ungangitsheli ngingatama prophet Ngiyathatha. ngeke bese uyasita mani hayi Nkosi yami angithi molweni sibatshele ukuthi iprofesi yeah ihambisana nedeliverance. yes That is why ngiyangithi mina when I see your face Yeah, I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is okay. So ngaphandle kolethi kahle kahle le prophecy ayisimqobo. Yeah. The most important thing in le deliverance lokuthi asiphule lesinto Oh ngosiyami Hey, Jesu Nkosi Kristu. yami. So ke mbukele kanje mawudala spiritual life what are we expectile ukuthi noma umprofeti angangiprofetanga. yeah Kepha ngiyathi ndahamba ngikhulekile. ngoba the good thing about this prophetic church ukuthi ubabeka tandla bonke labantu. Now Exactly. let me explain prophet. Yeah. Because labanye abantu batabe sebathi hayi mani Yeah. sometimes le nto lena sezibo lalela nokuchazela Yeah. ufana nemntwana uyaphuma umntwana uyahamba uyodlala uyaphondla ehlathini Yeah. ubanja bochuchuza bathi labo chuza bayamhlaba bayamlimata but nakafika ekhaya makwakhe ufika amnquthe bonke labo chuchuza Exactly. but akusho ukuthi bakaphuma kusasabuyela ehlathini bakuza ngeke bambamba Kambamba futhi. but uyathi usimanqiya kubabe Dafika nquthe ba. the deliverance every time out esontweni is very necessary Ngoba namolo sesithi thina nalokulo esontweni nje nakuloko asiyothanzi. Siyaqalekisa nje vele ngoba lo mbuto uthi uphila hey yemolo kunebantu labangayinhlobo lemasontweni Yeah. labanga lo muntu lona molo umkhanza lomunye wakhona wenda intini lihlasimlisako Yeah. uyabona efana nale Ngiva ngoba kahle. kuya esontweni kahle kahle ngulenzalo khona ufike unqutho khona bokhukhu yabonke Nkosi yami. manje umloka esontweni ngethi ukuthi uphila njani lo muntu lo wakwalibona hle ngoba kude nolidesako libese senyesabeka lesabeka manje lo muntu in the spirit sagcwela abothuzana bamfaka etilwane bamfaka emafufunyane bamfaka eticitho lo muntu noma aya kuphi uyenyanyeka uyesabeka baba basamfuni Nkosi yami. kuthi ngeke bese udaka umuntu lo tawufika kugeza Akugeze. in the spirit ngoba moloyi lenzaba lena ye deliverance moloyi lena Nkosi yami idzinga lokuthi umuntu naye kube nestand asithathako nje Ngivakala. as an individual Yeah. uyabona mawusuma phasi Yeah. uya esonveni Yes. indlela yokunikela nje ngemtimba wakho Yeah. ukuthi I'm coming closer to God Yes, yes, uyabona yes. ifana Ngivakala, uthi prophet. God touch my life uthi God deliver me uyabona ke manje mawufika endlini enkosi lapho le live lisafundwa Yeah. uyadiliveka Hey. ikala no in the within yourself Yeah. deliverance Ngivakala. mase ngubeka tandla mina sengiyaqedzekela nje umsebenzi so ke mangabe ke awuye esonveni Hey, Nkosi yami. ngoba khona laba labathi ngesondo bayetshwaleni Hey, Nkosi yami. uyabona efana Hey. nale bayilomuntu osophethe tindimbane letindimba ngoba kunemadimoni lesiwathola ngisho angakedi kithi Yeah. endlula ngendlela nje ayibomakhelwane but ngoba nawe uphethe ebomnakabo Hey. atawundlula atovusela bese afika bese yahlala ngoba la kuwe kuyahlalela Ngoba kuyaphileka nakuwe. asuba yidle madimoni now come for deliverance Yeah. I'm telling you your life will never be the same again because so uhluphe ngoba idimoni prophet ngoba usathana ngumcambi mama ngeke sikubalekele prophet labanye baqabanga ukuthi mawuya enyangeni ufike uthole impumelelo Yeah. kanzi sathane akajabuli makabona umuntu aphumelele but ngalokuthi ukutweba ngento lekuthiwa impumelelo bantu bahambe bente ngento sathane ujabula ngesikhathi sekulahleka azuza lo mphefumulo wakho moloyi ngithiwa yini lena ngicile phasi naphi inyanga kancane ngicile phasi kuthiwa ngiyathi campaign with the campaigner prophet inyanga nje with the campaign ngoba unamoloyi bantu la ngephandle baphumbuthekisiwe ngendlela ukuthi abadi iBhayibheli kaNkuluNkulu lithi my people are perishing because of ignorance so abantu bayabhubha ngenza bayekusela lwadi so lento mawuyibona ilapha ekutheni iyakhangana
iyakhangana Yeah. iyakhangana ngoba mina kutshela ukuthi mawubuya ngoba kuyendawo agcine adiwa ukuthi lukhukhuva lwendzawo lo ya vele emakhatha alo anemandla kakhulu ungazotholela vele automatically le ndvodza itakutsandza sakufa kanti lo muntu utawufike akufake la kumantindane la kuwe ya so ngibo nje ubobuka lokho ukuthi inyanga ifuna ukuthi njalo bakuthola ihlobo uyakiyo iyokuqinisa ngoba phela lo mbuto uthi ngoba phela ubethele last year so ubethelelani phela nyanga uyabona yebo so ufuna njalo makutala ihlobo ukhipha 2000 wena njalo bakuphela inyanga mangabe ukhanya tapoko enyangeni lephelile makuphela inyanga utaphinze la tapoko molothi ifakwa nguwena lakhala lakho akufaka athi shiye athi bel time frame ukuthi niya expand nilani phela niyavuka nini niyamkhama uyathi ukuthi vele utafike avikeleke kini utawuletha lenye imali yabona efana nale business ngitsike babuke lapha ekhaya vulekane emetro nibone umuntu i-idea yaNkulunkulu and umuntu ungeke umlethe kumthakathi uthi utawufike athole kuphila kepha umuntu mafulani athole kuphila mikise uNkulunkulu yebo so ngoba umprofeti ngakakhaza ngathi umprofeti ngule mouthpiece yaNkulunkulu noma umprofeti ngile spokesperson zaNkulunkulu umprofeti ngilobona tinto letijulile ngempilo yemuntu bese umuntu athi amlanze nometha ukuthi ufaswe kanjani naku nje ngicela ngoba ngiyathanda ukukhumbuta ukuthi njalo ngalesithathu 11 ekseni la kujike khona emakhumbi nangemgqibelo la embekelweni la kujike khona emakhumbi nangelisonto ikhona i1-on-1 utakuthandazela umprofeti but utakuprofeta hle phasi ngende laba sebathi hey manje labantu bavetelwani lapha labantu bajanjanyana sikhathi prophecy nenzawo uma sisemkonzweni this is a public space and indlela nathi lesiminister ngayo ngesimolo lo mbuto uthi manje bantu bayamangalisana ngoba lento bayayibukela from churches lamanye bo TV bayibuke deliverance iyashuta vele record uyayibona manje mina ngikalo ukuthi inqumbi yalabantu laba ngemaswati la mona friend lo sesikwende kube topic yako nje kube nelanga la lokho ukuthi emaswati makasaphila kanje asitha uhlupheka emaswati awafunze kusiyela na ona odwa emaswati ayeke umkhuba yokukhobosana bangabe into ivela ngalenye eliswati into ngathi yehlukile ivela ngalenye eliswati ubonaka moloyi ema-artist akangwane ema-artist akangwane moloyi ahlupheka kangaka hayi ngoba awagqotshwa awaphiwa kuhlabela awasekeleki ngalokhu maswati kama kuthiwa kusuka thina zungu from South Africa gijima emaswati awugqwa noma ngathi imali engena nge-500 bayibhatala nje kepha liswati ngasethi 200 abayi uyabona efana nale so lo mbuto uthi emaswati enhlitiyo lembi lemnyama kangaka ingabe iyawuphuma nini noma athakathiwe moloyi ingako siloyana sodwana prophet endi ngoba sithe le nasixasa si umuthi udulile emolo mina angibese ngala komnakethu lapha labantu ababhala la cousin lethu la babhala amagama labuhlungu kanje kahle kahle bazama ku discourage umuntu lofuna kuyawusitakala besides nje ukuthi ba discourage after prophet umuntu udulile umuthi molo so makabona umprofeti athandaza abhidlita imithi aphuphisa imithi akhipha komandida tipoko bakanzi nayo yathi kunemuntu lengamfaka tipoko bese sewuyenyanya sewuyakwazi kahle uthi molo laba babhala labathakazi mulaba labasithakathako labasiloya manje nakabona lapha ku TV zawo labantu lapha mosi labaloyo but lento nami ngayifaka kulomunye but nanga unyanyiso lokusomfuta zafika la kuwe kanti wamdulela lo mantinda manje emolo lenkinga ithi my brother labanye bakhona siyababona bayisuka la bathavele bayibona ijele uyabona efana nale bagibele balandzela umuntu abambukele ku TV adeliver lo munye umuntu ku TV so ngoba nje lo sengi spiritual life ngihlola amademon lobonakala social media adeliver umuntu hlola amademon so wrong kwehluke phela hlola amademon nalonto lengeshiya overseas ngoba hlola amademon eliswati noma ukhobosekile bathi eBhayibheli baba nesimo sekumesaba uNkulunkulu baba waphika emandla akhe hayi Nkosi yakhe ngoba labanye baze basikhuthe bavesi we don't see these things in the Bible and stuff banesimo sekumesaba uNkulunkulu but lamandla bona bena njani akude they denied the power
inza emoloyi lapha ngiyakutshela mina mangathiwa mina ngibonakala ngihamba ngemoto lewuto lawo kuhamba ngala ngwaye Yeah. emagama langavela ngathiwa ngithwele Dawutho sebavele baqale bayakhuluma. ngoba namanje bayasho Yeah. noma ngathiwa ngoba mina angiveli eMzansi Hey. angiveli South Africa Hey. ngaba lento lenhle mina noma ngathiwa ngakho umuntu lomusha hayi wethwele lo Uyabona. noma uyadila lo yabona fana naleyo So inlembewu prophet yemon ngoba prophet uyabona nangabe sowusinzisiwe wemukele Jesu ngoba prophet siyikhuluma enzaba Yeah. ngoba la sowusinzise sowemukele Jesu ufuna kulamlele Yeah. number 1 isi wayikhipha lenhlitiyo yelitshe Yeah. wafaka inhlitiyo yabani manje yamoya Yeah. ngoba iqala lapho lenzaba ngisayihlamela Sunday lengoma ngoba now lapha ebhelini kuGenesis sithi uNkulunkulu uyawumukela umhlatshelo waAbela uvuka umona Kayini ngoba lembewu yaKhayini I don't know ukuthi ifohla kanjani ngoba abantu banembewu yaKhayini yemo lithiwa bese uyambulala lo mnakho uyayibona nje manje mase babona ideliverance kukhululeka abantu ungaze ubose ungafuna lokubhala bese uthi hayi manje ingathi ninelidimo mangena la ministry wena moloyi Yes, ma uNkulunkulu angibita I was very young awusengikhulile molo ngiyindlu so ukhulile ngiyindlu molo asengikhulile kakhulu labanye bebathi ke ngeke silapha kalomfana ngeke silapha kalomfana emidlalweni yabona efana njenganabo lababhala indoda yabo njenana babona bose basho njalo imbewu yaKhayini kepha ke moloyi lapha bona labanye babona babhala kanje babona lo mtimba babona lo muntu uNkulunkulu akusebenzisako manje iyangihlupha ngoba incumbi yabomoloyi ngibani abalifunza naleli iBhayibheli base babhale bakhothe amavesi labanjani njani ngaphela ngoba phela lapha nje sikhuluma indzaba ya David so David he was the youngest of them all ekhaya uma uNkulunkulu ambita ukuthi wena utawuhamba ube inkosi yabona into efana naleyo so uNkulunkulu akabuki lesithombo uNkulunkulu ubona the inner part noma lokumlangatela kwakho uNkulunkulu njengemuntu manje ke lapha mina ngiyamangala ukuthi ngabe yini moloyi Francis iliwanyana nje itopic will to come with the topic for the time ngoba prophet Jesu kwayena qobo lakhe akusiwo lamaJuda inalaba fati nalabambu labe bamgqeka but kuthiwa bekuba priest the Sadducees bambe bafunze bagqwele ngelivi balati from A to Z iBhayibheli but kuthiwa wekunibo nje bemelana bamgqeka so we expect such but ke asikho lapho besila ithenini umprofeti uNkulunkulu sesiyangena uyadeliver no bese ngidlulisa nje ngoba bayabukela so lento esibhalako incwadi seyifikile kumnikazi noma enganakheli prophet but now let's go khona ingabe uyagula ngoba nje singena ku Sunday ivile ukuthi utene isitoko sithi senemabongo sithi fire Sunday basiyikhulumisa because ukhalo omnye wathi labanye bakhuluma ngalo fire ngibani lo fire and all those things we have to teach and educate manje lo fire abantu baphambanephi fire umlilo fire ligama lithi umlilo so the God that we worship is fire consuming fire lisho njalo iBhayibheli manje mina angive noma abantu bafunze kakhulu ngabo fire noma bafunze no thina sikho lapho le concept yapho le thina we are calling the Holy Ghost fire the consuming fire so masi ubiyelo sibida lo mlilo funa ushise namadimoni lo muntu sihloko prophet saleliviki njengoba se fire Sunday but nasi la ukhona umbita Jehova uthi Jehova Rafa Jehova Rafa let's see uyangiphilisa uNkulunkulu the healer uyangiphilisa prophet uyangiphilisa ngoba labanye bantu moloyi labanye bafile nje labanye bayaphila physically but they are dead spiritually labanye bayaphila in the physical but bayagula in the spiritual labanye bayagula in the physical as we speak but this coming Sunday we'll be declaring this Jehovah Rapha the Jehovah Rapha anointing will be moving in this place this coming Sunday so labanye moloyi bayagula financially they need this healing
Hey, Nkosi yami. financially. Yeah. Egameni lenkosi. So if you are broke, if you are bankrupt, this coming Sunday, we'll be shouting this Jehovah Rapha anointing Upon umsebenzi wakho, upon your business, upon your marriage, man. upon your kids and your children. Hey, Nkosi yami. Batali baphiliswa egameni lenkosi. Ngifaka. Abantu abakho abaphumelela kulungilutho bayagula. Hey, Nkosi yami. Batsinga Jehovah Rapha, the Lord who heals. Hey, Nkosi yami. Jehovah Rapha Sunday service kumatima asifike inkonzo iyaqala lapha. Mina ngicela ukuthi ufike ngalo 10 so that we can worship God ngoba umprofeti uqala iservice yekushumayela 1 o'clock uyathandazela abantu baJehova. So nangabe uyagula noma ngabe kugula lo mshado noma kugula umntwana noma kugula lempumelelo yakho because one way or the other you can't be sick. There's a diabolic illness in the spiritual realm lekuhlasela lempilo yakho prophet ma finances abantu bayagula utabendelani Jehovah Rapha labavu mase simmemeta si Jehovah Rapha moloyi labanye bantu on that part ngendeka uphe umuntu imali uphe ngomoya lomnanzi nemoya wekupha asuke umuntu sathi imali yakho ayoyiganga ayithakaza kuze ayiloye kuze ungaphindza uphatha imali sandleni sakho so mawufika la this coming Sunday sidabe kwinkonzo yekwelapha egameni lenkosi lapha bantu ekuguleni okwahlukahlukene sidabe silapha abantu abangayiboni impumelelo sidabe silapha abantu abangayiboni imali ibheka sidabe silapha abantu abaphumelele sidabe silapha nje mangabe nje ufrayilo you can carry a seed. Mangabe imali uyayiphatha ayiboni endani. Phatha iseed yakho. Uthi uyibekela phansi umprofeti nayi seed yami. Ngicela ungelaphele imali yami angiboni ibhekana. Siyabe sisinyanga enkulu. Ikhona lana. Mali kuJesu prophet ithazana bababukele emakhaya asasukuma athi ngisaya kumprofeti ngalesithathu nangemgcibelo na Sunday bathandazele prophet and babusiso baphe amandla basetha kulendzawo egameni lika Jesu busasa nje ndabe ngikhona moloyi inkinga lekhona ukuthi abantu bese baya lokwanyana befika late moloyi so ngithi nje ngibukele ekhaya mangabe uyangiva la khona manje lapha khona ngithi shaya ucingo obhuke nyalo ubamba nesikhathi noma ungafika nje early than nesikhathi esibekiwe utaba weqala ukuthi ungatoba ngasemva kakhulu bamba nesikhathi egameni lenkosi ngoba umprofeti ngaphela abantu labakhona uyahamba khuleke so uyashaya umprofeti akasekho umprofeti emsisekhona nesondweni njani sengihambile ngengijikele wena ufikelele egameni lenkosi ngithi ambukele ekhaya namhlanje egameni lenkosi angikhuleke nawe usanquma ukuthi kusasa uyagijima utobona umprofeti usitakala egameni lenkosi nami umbukele ekhaya uNkulunkulu phila ngo siyathi ukuthi ubafasiwe wabukele emakhaya imoya bomnyama nemadimoni egameni lika Jesu Kristu kepha ke namuhla uNkulunkulu ophila ko ngithi ngiyabakhulekela ngegama lika Jesu egameni lamandla moya ongcwele siyathi ukuthi wena you are the healer egameni lenkosi you are Jehovah Rapha egameni lika Jesu Kristu namanje uNkulunkulu ophila ko baphilise efeni lokwahlukahlukana kwato baphilise etinsizini lokwahlukahlukana kwato moya ongcwele baze baphakamise ludumo banikete wena bathi impela uNkulunkulu walomprofeti yaphila siyawukhonda singabe uyazibe usilanze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen asivalelise prophet of God isivalisa babukele emakhaya sisho sithi umprofeti uNkulunkulu khona and the slogan solo sinye nje asishintshe uthi when he sees your face he will prophesy and once he prophesies your deliverance is a showcase mbone ekhaya umprofeti wakho your God sent the prophet, your beloved prophet, loves you very much. May God bless you, Makaya. In Jesus' name, amen. Amen.